بینرین عزیز و هجا سلاوین گرم جبو و تبا مجارا ما ایرو شیوه کاریه یعنی نگار کشی عمل سر هنرا نگار کشی هم صحبت بکن و دنوا وقت دجی وینه کی میوانه ما دجوره خیز بکه میوانه ما مدیا ارنه خیرات سر خیرم سر جوان سپاس دکم کیفات چاویه باشم سپاس دکم جمیردینی باشم هاتی صاحب سپاس مالیا همون سلامت بن جمیردینی هاتی بله از خبات خال مردین دنبردان کرن از شور بجدار دبم سر چاوا چاوا. مدیا کاری آژانسی و ام بیشن کاری هنری شیوه کاری هر دو به هفره چاوا دچ تو چاوا بریو دبی آنت چه آستی دنه بله لگوری من جیان پر کنه دویم روف هیم بهتر حول بده هیم بهتر بخبته و هندی جمروف وره دوی کو خیال خو بینجی لگور مجن هاس خیال خو تینمجی و جمره قد زور نایه بلکه يعني دمکی درشتره از وین خیزیه دکم جساروقاتی خو حیانها از به کاری وین خیزیه رم جل دبم لی اف 2 سال و 2 سال زیاده تره از به کاری روزنامه‌وانی رژیم جل دبم جمره هم بهتر هم نزی هفته و هم جه هفدو تمام دکن لگوری من دبه کو کار روزنامه‌گری پر زور تو پیرناگی جیانه که تای طایبت نامینه جیانه که تای دن نامینه کتو وین خیزیه بکی بتشتکی درم جول ببی لی جاردن جه از هول ددم کو وقت وقتینم جبر کو yani نزیکاتی کو از دبینم جو سایه مثلا از دچم گل مالباتان گل دایکه کی یان جدچم yani بویره کی دبینم او بویر من پر باندور دکه و دبس ادم کو از بیم بهتر به هستیاری وان وینه خو خیز بکم او ج باندوره کی لسر وینه مدکه و دبس ادم کو از هیم بهتر د نواجیانی دبم هیم بهتر به طایبت گلی کرد فهم بکم جبر کو از لباجاره کی کردان کار دادم مشاندن و به طایبت جبوان ر به چاندوان ر مجول دبم چاندوان دنوچین خود بجهد کم جبر وی کی جفت بس ادم کو از بهتر جواک خو ناز بکم بهتر جواک خو ببینم و به وی شکلی خیز بکم لگوریم به وی رنگی هفدو تمام دکه yani تو بیشی کاری چاپمنی آژانسی دهیله که داشی جبوم دبی چاپکانیا وینه خیز کرنه بله بگم نه است دگری اوجی دهیله که اوی خورد که خواستم اوی جبو کودس بیکا تبریا کو کاری آژانسی چاپمنی سر هنرا شیوه کاری نگار کشی سری خو ایشاندیه جیانه که تا کوچبریشی هیا متوک سلوپی متو زانی لی اوالا گونا اوی شکلی وانه سر yani جیانه تا کوچبری به مالباتی و چی بنوسه هنه که تو خازی بحثی وی باندورا ویل سر هنرا تا چاوا چی بو حتی ها چاوا خو نشان داده بری کو از دست به جیانا خواهی کوچبریه بکم از خازن و خالی بینم زمان بگمان جیانا کو هایی و نخیزی هنرمند یعنی هر جوره هنری باندور دکه تو چه بجی یعنی بویرین کو جیان دی نرینی باندوره کی مزن سر هنری دکه و دبس ادم کو هنری کی بوی شکلی بخلقه یمیج به رنگی به گمان جیانا کوچبری جیانا کو مالبات ده درباز بویه باندوره کی مزن سر هنرام کریه د نوتو سه نوتو چاران د دوی پیواژوی د ایرشین مزن بسر گلی کرد هات هند زانند به میلیونان مروف کوچبر بون به هزاران گوند هاتن خرا کرن و تالان کرن دوی پیواژوی د ج مالباتا من کوچبری عراقی بو کردستان فدرال دربازی وی عالی بون و yani به دهان جاران جی گوهردن راستی امبارگوی هاتن راستی برچیتی تالانبونی زختان زوریان هاتن حیا کو گهشتن جهکی و بجه بون اف 20 سالن لور بجه بونه و نوا 20 سالان دجه حیان هاج او پرزگریکن کوچبری دجین هینا نخودی ناسنامه کن هینا نلی
يعني لجهة كي ناسنا يوان و تشتكي كو جيانا وان بدني شاكرين تناية نهاج دناوا امبارغو يكي دنا اف 2 سالن امبارغو يكي لسروان تي مشاندن و هي ناج اف باندور يعني تشتاكو از خوازم بيجم يعني حيان هاج او برزگریکن يعني او برزگریک جوا کام دجین زوری زحمتیان دجین و اوج دالی هستیاری ده دالی به هر آوایی مروف باندور دکه يعني ده هر بشی هنری دجه از بارم دنگ بیجک بجه یه وی خمه بوی شکلی بنخشینه یه بین زمان و اج يعني ده هنر خود از بفیرنگی يعني خواه بزمان دکم یا راست تشتكو صاجه هيا ام وكي اسوينا خيزكم دالي خبرداين ده دالي اخافتن ده اس پر باش نينم جبركو اس نكا خبر بدم از خيز دكم جبركو اس نكا خبر زمان من خيز كرنا اري زمان من خيز كرنا نويساندنا يعني دالي چاپمني ده جس هم دنويسم و دالي وينواني ده جس خيز دكم يعني جبروي كي از نقام باش خو ifade بكم لي يعني او زورين كو هاتنا جين دبس دم وينين بفي شكلي از خيز بكم من پیشنگه هيك چيكر بريانها و دوي پیشنگه دج بالطيبت لسر جيانا كوجبريه خيزين من هبون و د زاروقاتي خود ويني كو يكم من چيكرنا از بويا خيره من بويا ناسكر و پشتی وی جوینه کو یکم من خیس کریه لسر کوجبریه بو لسر خمه بو بوی رنگی یعنی باندوره کی مزن سروی کریه و بوی شکلی ج حیان هاج دبن وی باندوری دست خیز دکم صحت خوش ده پرورده سر خیس کرنی قد هلگرت انا دوان شرط مرجین کو کوشبریه دا ام بیجن باشوری کردستانی دبرکو و کوچوی داری کری درفت نوعين پرورده چاوابون براستی درفت کیم یعنی حیاکو از گهشتم تمنکی دیارج درفت بتشی ویت نبون کو هم خیز بکن لی نیزی سال 2010 وی نوبری ده ماموستای کی کو جوانک بو او جوج تمنکی بچوک ده بو و خدا بر آتولیه کی آواکیر و دا آتولیه دج به يعني بآريكاريا جدار دور گرتیه جه آتولی عوا کر و د آتولی ده جه هر کس هر خواندوان نبوی رنگی از بیجم ام دچون ما پرورده دادید ام وکه از جهنری حز دکم از جوینه خیزی حز دکم از دچون ور و جوان درفتان يعني از وان درفتان من بکارتانی و من خیز دکر او جمره وکه اوک بو جهه که خیز کرنه بو جبر کل مالی درفت نبون نج اوقا از بیمتا تشتی مهبون دالی آبوری دجن بویاخ تشتی وری بستینن او جبو من جهه که خیز کرنه بو بطایبه جهه پرورده زیده تر خیز کرن بو بگومان ام بنیزی سهکز بون ویدمه از بچوک جبون يعني ام جهاف باندور دبون ما جهاف جوج دقرت ما جهاف كيف خاشي دقرت بفي رنجيج ما هيز دقرت جهاف دو دما ما وينين هاف جديد يعني تشتاكو از بيجم دوي وي دميدا همو هنرمندين لورج شيوي ما كيم زيدا دشبيا هاف جبركو هموج كوجبر بون هموج يعني دبنوي باندوري دخيس دكرن يعني بفي رنگی من پرورده کی دید براستی ج از بیجم پرورده هری مزن پرورده هری خوش ج او بو يعني تدبيش جيان بخاطش تيكو من جيان كري بله چاوه خودیته باندورابل سر اوی چی بو يعني اوی تدا ام بیجن تابلو انتدا تشتی کتو او دکی قاسی کتو زانم زمان تا خیس کرن زیده تر تو جبر کتو وین خیس کرن آن ام بیجن هنر شیوکاری داجی هر گوری هر سردمه کی طرز خو هيا انا بيجن گوری هر نگار کشه کی طرز خو هيا هنك خيس کرنه کی سیمتریک یعنی ماتماتیک ناو ده هيا هنك ان بيجن وك سه گوشه و چهار گوشه ناو او خدا ده حوینن ناو هنر ده شیوه کاری ده افشا خو نشان ده بله جسردما يعني از بحثات دیروکی بکم حیانها جخوا شیوه هنری تیگو هرتن و لگوری جیانی لگوری
شرط و مرجین جیانه شکل دگوهره یعنی شیوایی وان تگوهرتن و که از بیم تارزی وان تگوهرتن دست بکی ده وکی کلاسیزم هبو و یعنی بوی شوی بهترین خو باوی کی بیرکاری سیمتریک نیست بون یعنی هر تشتیوان دوی کو تام به یعنی از بیم تا یعنی هر تشتیوان بريكوبيك ديسيبلينك کی هبه و تام بشه باز بيجم تا پورتری که خیز بکن دوی بشه باوی پورتری و aslında ez karim usaj bejim ki realizme yani her tişt bir rastî çê dikirin pişre jî yani li dijî wan quralên hişk vê carê yani li dijî wê hunerê tiştek din derdiket weke barok derdiket û wisa berdewam dike bêhtirînê xwe ez ji tiştê werê sîmetrik matematik wer hes nakim bêhtirînê xwe yê min dişibe romantîzmê شما رومانتيزم جبر کو بهترین خو یعنی الرياليزم هي مثلا الرياليزم جزيدتر ام بيشن قوتنا شاكر بعد ورم سر جيانا كوچ بري ديسا ام بيشن چاوا بيجم هناك زيدتر روش حال جواكي يكو هيلا نيني دا دگردس شما رومانتيزم شو خد اشتكي وري هي يعني از نقابيجم بطيبت افتشت بهترين خو از سروي تشتيمه براستي gelek caran jim fikriye yani gelo dişbe ki jane binge xaje ki jane digre li brastî heke ku tu tiştê bigirî dest yani hemû huner ji hev bandor bûne weke berdewamiyekî çûne û bi vî rengî lê wisa ez dibim romantîzm çünkü bi zêdetirînê xwe çiqa ez realîst nêz bibim yani ji sürrealîst nêz bibim yani lê daliyekî de bêhtirînê xwe ev romantîzm bêhtir xwe dide der ji ber ku bêhtirînê xwe hestên te bixwe yani hestên dünya bixwe. te bixwe lê girêdayî cîhana yani civaka ku tu nav da Belê zêdetirînê xwe wisa daliyê hestan de bêhtir yani bandorek çê dibe ez bêhtir daliyê hestan de hez dikim û xêz dikim û bi taybet ji daliyê rengan de bêhtirînê xwe ji min re reng bêhtir girîngtir tê dema ez tabloyeke xêz dikim ji xêz zêdetir belkî ez gelek canan ji xêz çê nakim tenê boya dikim te behsê renga kir dixwazim kevim navberê reng ji bo te di wê şêwekariyê de xêzkirinê de çawa têne darêtin em bêjin her mijarekî her çîrokekî yani her tabloyekî rengekî wê an rengên wê hene mijar têkiliya wê bi renga ve çawa ye yani dema ku em xêzekî an resmekî dinêrin rengê ku li wê derê de awayekî tesadüfî tewekelî hatine darêtin yan girêdayî mijarê û girêdayî derûniya şêwekarî bêguman tesadüfî nîne û li gorî min ji her rengekî zimanekî xwe heye û her rengekî ji tiştek vegotin dike bi taybet bi serî xwe ez nabêjim reng wê tiştê dibêje şeklê ku tu xêz dikî di wir de reng pir dibin alîkar ji bo ku tu hestên xwe bînî ziman ji min re jî reng pir girîng e ez bêhtirînê xwe bi reng çê dikim di wêneyên xwe de û bi taybet ji rengê sor bikartînim ji ber ku ji min re rengê sor tê wateya şer wateya xemê wateya xwînê ji ber ku bi rastî li rojhilata navên li Mezopotamyayê li welatê me pir xwîn tê rijandin û pir li dijî wê xwînê ji berxwedanekî mezin tê dayîn ji ber wê yekê jî bi taybet li ser wan yekan yani ji wan bandor dibim û bêhtirînê xwe rengên sor bikartînim û ji min re ew reng jî zimanek e ez dixwazim wisa jî bêjim yanî dema ku tu zimanê wê wêneyê bizanî wê hunermendê bizanî bi rastî di nava wêneyekî de tenê tiştek nayê gotin yani bi dehan tişt bi sedan tişt belkî mijarekî çîrokekî di wê hunerê de heye di wê wênexêziyê de heye ev jî yê min jî mesela bi taybet dema ku ez xêz dikim bi rastî yani tişta ku ez hêz dikim tişta ku ez difikirim hemû jî bi cih dikim di wê demê de li gorî demê jî wisa tê guhertin ez bêm te pêvajoya şer hebû yani êriş hat cardin em koçber bûn di salên 2015-2016 de wê pêvajoyê de jî mesela min xêz dikirin bi taybet tabloyên ku wê demê min xêz kirine wêneyên ku min xêz kirine
بهترین خو او رنگی سور یعنی دردکت پیش و یعنی وی شری وی خمی بهتر دادر یعنی مدگو لدجی وی شری لهمبری وی شری وی ایرشی وی خمی از تشتکی خوش خیز بکم یعنی خوازای خیز بکم لاوران خیز بکم تشتا هری خوش اول لهمبری شر لی دمت تو وان لاوران وی خوازای خیز دکیج تو بی خواستک وی خمی تینی زمان یعنی چه باندور دو بی دما کو تو لوی وینه تماشا دکی بهترین خو او خم لعالیه که خوازا هیا لی خمج دکه و دلیته تشتکی و سایه رنگان هیا لگوری من هستی من و گوتن دکه نخوا دما مرول دیرو کشی بنیره مروفت کاره وی بیجه یعنی جواک انسانا جارا اول برا نویسه آمور اوی بکاران نه خیز کرنه بکاران نه مروفت کاره بیجه در نوا هنر دا یک جی بشاکو هنر کو هری کون رسم بخواه هرچی قاز ایرو لگوری در فتان هم بیجن گوری هن بشندین هنری هنه که دی هیلا دیت باریه دا هیلا دیتنه دا هم بیجن آنجی پیشاندانه دا هنک باش بمینه جی لی دیرو کاوی گله کم نتدید انسانان دما یکم تشتی کو بخوازم پیام کو بخوازم بدن آنم بیش هستی دنا و خدا فکرین خواه بین نظمان دشکفتان دا خیس شکرنه ویدی پاشی ام بیشن حتی که خاطر روزا ایرو آوایی که هنری ایدی رنگ جل سر حتنا داریدن طبعا ویدم میشه رنگ سر حتنا داریدن مروفت کاره بی تشتی بیشه یعنی هر چه قصبه تشتکی جمدی یعنی تشتکی بیلف و تفجرجی خویا بکه رسم تشتکی زندیه زمانوی هنه وسا طبیعتی مثلا بارو قیدا افتشت زیده هاتیه بکارانین تابلوین و دماغ و عملی دنیرن هر باری یک دیده هیا ام بیشن مروفت اگر دیده هاتم نخیز کردن هر یکی رنگ کوه هیا هیتاب اوی دیگه مثلا حتی کو اشارت نواجی و دست و چاو اوی نوان تا او دیگه نوا جیانی داشی ایرو نه تنی رسمادا نوا جیانی داشی ایرو افتش در باز داره ام بیشن وقتی که امتید کم خانیه که آن دری خارنه شرط بیشن یا لقانتا و قافه و تشتوی رنگ نوی درجی دماغو تین دارتن نه تصادفی بو میناک اوی مثلا پرگالا اوی گلک و تشتا زیده تر بکارتینه کپیتالیزم ناوی آن ام او نکن درین خارنه ناودن کنه تو لید نری سور و زر و ام بیشن قهوه‌ای او رنگین گرم و بکارتینه یعنی دماغو تل سور دنیری تا زیده تر برسیده که برچی بونه که اوت کنه وسا انت نوا رسما داشی آنم بیشن زر اشتره بیشه تمام تا خارن تو برسی بود تا خارن خار هنه که بلاس رابه خیر کلمه خار هره یعنی او رنگ نوا جیانا ما داشی نه کو تصادف نه هنه داریدن لی تایبتی نوا اویدا نوا رسما دا در فتن ما بحثه ویش کرد در فتن وین تشتی که هم خیز دکن خو بیبی هنجشن جواکی آن ام بیشن زیده تر جواک ببینه ملت ببینه درفت اینو چوان گوری موزیکی ام بیشن هنگ دی درفت نوسای درفت این رسمی هنگ دی اول تو زانی دما کن بخوازن آن گره کن پیشانگی هکی چیکن آنجی ام بیشن موزه تشتی وسا او دیکن درفت اینو چوان تو درفت چواد نیر تنها کردستانی دا درفت نبی چوان بله براستی دالی وینخیزی ده پرش اوکتنه یعنی درفتنه درفت زیاده تر گرینگی نای داینا هونه وینخیزی رخمی یعنی وقتا گوتی جج دیرو که حیانها دست بیکی دج وینه دهات خیز کرن زمان امروان وینه بو لی هر تشتا کو هاتیه تشتکی نو هاتیه تشتادن بنخستیه تشتادن تنگریه لی وینه اوقا یعنی خودی گرینگیه که خودی نرخه که مزنه دنوا جیانه ده لی گرینگیه که ور نای دایناوی و بطایبت جه از وی یعنی وکرخنا داینج بلکی ور دیتن لی دا کردان ده بطایبت یعنی اوقا جیانا وان تیوه گوتن ده هنرید از ایرو ده مساز بحثا اوی دکم یعنی جیانا هایی باندورین وی و خیسکرین اوی دکم لی گرینگیه که نای داین پر حسان تدیتن پر یعنی یا گرینگی نای داین نظام چاواش وره و گوتم بکم لی ور هنکی نخمان دیدمینه ام جدوی آلیه ده آسی دمینن از خواه نکا و گوتم بکم یعنی جمره او گرینگه
از هنک تشتان دوی تابلوی ده و بیجم یعنی مجاره کی و گوتم بکیم لی کسی برانبر بهترین خواه وصاد فکره وکه رئالیست دفکره مثلا تشتی که از خیز دکم بهترین خواه فهم ناکه جبو دما کو فهم ناکه ج تشتی که تنه دورده و افدک یعنی هم هنرات تنه ده حسبینه هم ج گرینگی کی نای دایناوی ام جش بروی که درفتان زیاده نبینم براستی ام پیشنگاهان چی بکنده پیشنگاهان داره به طایبت وصاب پر گرینگی نای داین زیاده سردان چی نابه جبروی که پر گرینگی یان جو پر درفت نه یعنی تشتی که هسا شتیگشتنی تا بحث فهم کردن ایشکر دما کمرو و توایی جهانی جهان بیش نکل دیرو کویش دنیره تابلوین کو ایرو هر زیاده تن ناسینجی نکوج فهم کردن هنر کو هاتی خیس کردن ام بیشن مثلا تابلو کی پیکاسو آنیا وان گوگ پشتی کنگی هنگی او بیه زیاده تر پیش کردیه پشتی جیانی پشتی اویجی دیدید هند مثلا هند هنرمند تنه پشتگیری جیره هات نکردن آن بیشن که پشت اندوستری کتیه نو اندوستری دا پیاسه یک او کری یکی دولمند هلا دراواده ام بیشن چویا تابلو اکستاندیه تابلو کی پیکاسو تابلو کی وان گوگ او کریه چی کریه قیمت داوی پوی درزی دکریه پری تابلوین ایرو ام ناس دیکم پوی شوی اگر ام بیشن پشتگیری یک جبو وان کسان تونه با دبکو ایرو ام های مش واتشتا تونه با نوسا بله جبروی کی جگلک وینه آنومین مانه یعنی خودی وان کیه جنای زانین نوسا لیوینه تا وسا نامینه جبر کدو دا آشانسی داشت اوده که در فتک وسا هیا نوا کرده دا روشا شیوه کاری نگار کشیه چاست ده تو کی ناست کی اوده که باندورا کسی کل سرته یا بطایبت از نخوازم بیشم باندوره که وسا یا وی کسی لسرم چه بویش برکو از بهترین خود خوازم طرزه که من یه تایبت هبه شیوه که من هبه برکو گر کو تو هنرمند بی و نوام بی یانج هر جوره هنر دوی کو طرزه که تی خسر هبه دوی کو خاله کی کو تف و گوتم بکه هبه یعنی از دور ده بهترین خود دماتول وینه من تماشا بکیت یه مدیا ببینی اف وینه مدیایه اف وینه دستخطی ویه جبر ویه که از نخوازم زیده ترین خود لکسه که دن تماشا بکم جوی فیس بگیرم لی وصا یعنی بگمان هنرمندان وین خیزان ملی کلین جکریه پر بالام دکشینه حیان هاج از هول دیدم که هم بهتر فیر ببم هم بهتر جیان آوان بزانم بطایبت دنوا یعنی وین وانین کرد مال واهیه پر یعنی جیاناوی وینه این که خیز کرنه باندور یعنی اجی باندور دبم و پر کیفام جراتی هم جیاناوی از شباندن نبیشم لی وکه نیز دبینم یعنی رش بینک او هیا یعنی شما بیشم خم زیده دنوا خیز کردن مال واده هیا چما توی نیز خودش یعنی خم هیا لی پر متوازی جنیز بویا براستی وکه قیرین هیا اما قیرین اوی نخومان دیه قیرین اوی پر خانه دایه در جبر وی یکیش براستی پر کیفا مجیرتی یعنی بطایبت مثل ور کسک ندایه خواه قیر نکریه اما دما کتو وینه تماشا دکی دما کتو زمانی وی بزانی براستی قیره کی مزن هیا یعنی خاله کی گرین کی مال و او گرین طایبت مندیه کی وی هیا بسده همو وینه این ویده تو تماشا دکی رشن و تشتكي ور هي يعني مروفين كو هستين وان ضخيه مروفين كو لوازن هناكي يانج اشكنجه ديتنا بطيبات اشكنجه خيس كريه ارج طيبات بندي كي كوج زاروقاتيه ويتيه مثلا مالفا دو زاروقاتيه خده راستي تنديتي راستي زختانتي يم مالباتي بخوي باوي خوتي مثلا طيبت مال واوی دمی یه تندیا بابی خواه باندور دبه اوه خیز دیگه یا سر دایکوش تندیا بابی یا سر دایکی طيبت سر دایکویش مال وا جمالبات دست بی دیگه یعنی او تندیا کدنا و مالباتا بچوک ده دست بی دیگه و دچه یعنی تندیا سر جواکی و گوتن دیگه وی دمی ایرشین کل سر روجاوی کردستانی ایرشین کل سر کردان تین مشاندنی جه حسکی بو نوس بله حسکی بو يعني إيريشا كود مال ده هي
حیانی یعنی evrensel kiriye pişre. Yani civaka xwe vegotin kiriye pişre ji hemû cîhanê vegotin kiriye ew taybetmendiyekî wê saj heye yani malva rastîwan êrişan zimanekî wê hunerê hebû rastîwan êrişan li hemberî wan êrişan wan tundiyên ku heyî jiyanê bi wî rengî xwe vegotin dikir. ئەوەی کوژ هەیە هەنێکی زوو هێرچی بە ش سەدەمی باوەرکم تارزی ژیانەوەی Tabloya xwe dişewitîne. ئەرێ کاتۆلیک کلیساوێ دێراوێ باوەرکم ژێرە ئەوێ دخوازە تابلۆ ژێر خوازە تابلۆێن و ناهێن عجباندن کار بێخوادا ڕادبە ئەوێ دشەوتینە تابلۆێن کو خێز کرد دشەوتینە پێشەنگەیەک ji çê dike bi wî rengî tenê du sê tabloyên wê tê firotin wê demê ji hemû tabloyên ku mane dişewitîne wê demê kesekî wisa ye derfetê xwe hemû dide wêneyê û wêne xêz dike vê carê dalî aborî de ji hemû meyla xwe dide ser wêneyan wêneyên pir yanî gelek wêneyan bi dest dixe û pêşengehekî çê dike di pêşengehê de tenê sê tabloyên wê tên firotin wê demê de ji weke hêrz dibe û car din tabloyên xwe hemû dişewitîne ew tişta wê ji pir bala min dikişand yanî Tejî qet wêneyên xwe şewtan tiştê ku te xêz kiriyan Na, Tu zanî Picasso jî ji bo ku piştî ji bavê xwe ve diqete piştevaniya wê ew nake ji bo ku debara xwe bike pişte ew dibe şert û mercên zehmet de ew hevalê xwe yê ku bi hev re ew dikin gelek wêneyên xwe yên ku em bêjin dibe ku îro bi nav deng ban ji bo ku xwe germ bikin şewitandine belê derfetên te an em bêjin tiştê ku te hêrz dike qet wêneyê ku tu bişewtînî wisa hêrzbûna min ji çê dibû yanî min belkî diqetand ama pişre ez bi ser de digiriyam yanî ez wisa aciz dibûm yanî ew qa ket min da min çawa wisa kir yanî tiştekî werê jî hebû Xem heta kengî dêt wêneyê te de hebî xêzkirina te de hebî İnşallah heya azadiyekî Ne wisa piştî azad bû serdem dikare şêweyê jiyanê dikare Belê. lê xem tim jî berdewam dike civaka ku em tê de ne bi rastî hem jin bin deste em weke Kurd ne tenê bin destiyekî jiyan dikin yanî bi dihan bin destî hene mesela em weke jin bin destin weke jinên Kurd bin destin em weke Kurd yanî bin destiyê jiyan dikin ew bandorekî mezin heye û heya ku ew tişt tune nebin jî mixabin yê li ser me hunermendan tevan ji bandorekî bike lê daxwaz ji ew e em hêvîdarin ku yanî azadiyekî bêdawî em mav bikin em qezenc bikin çünkü her tişt bi berxwedanê bi têkoşînê tê qezençkirin û ez hêvîdarim ku em qezenc bikin û wê kêfxweşiyê xêz bikin wê berxwedanê wê têkoşînê xêz bikin rengê xemê bû te sor bû tu wêneyê te da belê te behsê jinê kir di nava hunera te da rengê jina ser hildêr çi ye ji bo te ez wê jî bêjim mijara me bû jin bi taybet ji ez jin xêz dikim yanî îstisnasîz werê hemû wêneyên min jinin û qet min zilam ji xêz nekiriye henekî bêhtirînê xwe ji ber ku li aliyekî min got ya ew êrişa li ser Kurdan heye bi taybet ji ser jinê jî heye ji ber wê yekê bi taybet jin xêz dikim û di wê de yanî bêguman cardin xem heye lê li aliyê din jî têkoşînekî mezin jin dide yani têkoşîna wê jî ez xêz dikim Tu tekuş sehat xweş weke dî em bêjin te behsê mal wekir derve wê teqes em bêjin hêlên diyên Kurdistanê li baş û Rojava û Rojhilat şêwe karên ser keftî ji hene yên li dervayê ew ê wekî Qulîxanê Mehemedê Jehowa an em bêjin ê ku niha nû digihêjin tu kê ew dikî mesela Zehra Doğan Belê. Xelef heye Rêvar Perwîzî heye Cihan Mihemed belê ez dişopînim yanî şêweyî wan her yek ji bi serê xwe tarzekî wan yê cuda yê xweş heye bi taybet Zehra Doğan bi rastî daliyê jinê de ji wer xêzên wê yên pir xweş û serkeftî hene yanî ez ji wan re ji serkeftinê dixwazim yanî ez dişopînim yanî pir mirov kêfxweş dibe ku em weke Kurdekî weke
یعنی رخمی وان بندستیان اوقا پیشکتن ورژیان اوقا یعنی بکارن خیز بکن رخمی هر تشتی وک زهرادوان جبو وینه خیز کرن هاتبو بنشاف کرن هاتبو گرتن و لدجی ویج تمی بردوام بکرم تمی وینه خو دا بردوام کرن دگرتیگه هدج خیز کر اف جه شانازیه براستی جه سربلندیه یعنی ام رخمی هر تشتی بکارن خیز بکن یعنی چه قاسی بندستی هبجه ام باوی که آزاد خیز بکن نوسا هنراته جبوته آموره که آنم بیشن چکه که تکوشینه آزادی حتی تو دو کشیشی اوی جبو پیش روزی خیال انت ده هنرا شیوه کاریه ده نگار کشی ده چه هیه وک پیشانگه هک اوی اگر تو پیشانگه هکی چه کی ام پرسکه اوسا بیکن یکم جار تو تخازیل کدری پیشانگه هک دری کتاجی کوچ کری آن دری کتا کوچ کریه دما کو از جه کو از لی پنابر بوم وی دمی خیال هری مزنج او بوم دگو لی من ند زانی کو یه روزه کی ازی ورم فرج ازی دور بخابتم متم خیال دکر کو از باکوری کردستانی وان وینه خو پیشکش بکم و کسین کو یعنی جه کو ام مالباطا ملی بویه از پیشنگه هکی چه بکم بیاکمین یعنی پیشنگاه خواهش مل آمده چکر براستیش بوم کلاجانه که پر مزن بو یعنی او من پر سربلند جکر جبر کو آمد جه کی جدای جمره جبر وی کی از دخوازم هم بهتر چه بگم هم بهتر وینه خو پیشکش بکم و یعنی جانا هی و گوتن بکم بطایبت تبحثه ویکر خمکی کر اوجی گریدای ام بیشن جیانا کوته چاوی خودیتی لی مثلا هلا اویدا پرساکو دست پیکی ام بیشن از داویه بپرسم یعنی بوچ مروف تماکوینه که خیست که سر درونی مروف باندوره که ارینی یعنی ما بحث نینی کر ما بحث خمی کر ده هلا پوزیتیو ده شما باندور السر ما چی دیگه یعنی دماغو ام چیه که چی دیگه چیه که ام بیشن کی جان چیه با چیه که کردستانی آن چیه که دبره که دماغو ام چی دیگه شو خو حیا تشتی کوی دیگه هنر و تشتی کوی باندور اول سر هست مروف چی دیگه چیه تعسلی خدا جوا که افاد دروناسه کی لیته مثلا دروناسه کی کسی که کوپرزگری که کیوی هبه جیره دبیجه و بگوتنی با خافتنی خبرداینی خواه گوتن دکیه و هنه کیجبه تا گوتی پوزیتیف راحت دبه یعنی جیره یعنی کیف خوش دبه پی یان جوی ایشیوی باری سر خواه داویجه لی دالی وی نوانیش ده وی نخیزیه ده هنری ده جبه همان رنگی دما کو تخیز دکی تو و گوتن دکی ایدی او بار وکه کو سر ملیتر رابه و تخیز کریه بوی رنگی توی و گوتن دکی وی باری خو سرملی خو داویجی جبر وی کی و کی پوزیتیف لتا ودگره و تا کیف خوش دکه نوسا شخوا گلک دبرن اوی ام بیشن تایبتی 100 ساله دست بیک و حتی اورتا نیوا 100 ساله 20 دا لگلک دبرن ولاتن پیش کتیم بیشن مثلا آندریا هیل هیه شیوه کاری که انگلیسه ده قادا لشکرتی ده دخبته بنخوشیا ورمه او دبه وینه خیز دکه و لید نیرل سر درونی اوی باندوره که ارینی چه دکه یعنی باش دبه خواه راحت هیست دکه پاش لی او دکه چند نخوشخانه و دجربینه لید نیرن سر نخوشه اوه کی باندوره کی پوزیتیو باندوره کی باش چه دیگه اوه ایدی وک ریبازه کی آکادمیک ریبازه کی تندرستی همو دورین ولاتی نخوشخانه آن دجربینن باش بلاد به ولات جدا جدا آنم بیشن سر اوه داشی درون ناس جی پسیکولوگ بیشن او جی وک نافگینه کی شیوه کاریه یعنی رسمش بو کو تکلیه دنابرا خو اوی خدا چیکن بکارتینن متیا مالات آوا ام گله کیف خوش بون و تو بیه میوانم و د کاروباری تداشی ام سرکفتن دخوازن هم کار آژانس چاپمنی هم کار هنر شیوه کاریه دیدم این پیش داشتم
بیست صحبت گلو بکن گوتونه که تا داویه یا دماهی هبیتن تشتک بخواز بیشی کرم که اجي گلک سپاس دکم جبو و جوی در فتی دامن و من کرمیوان اجي سپاسی و دکم هیویا سرکفتنی جوار اجي دخوازم مالی آوا گلک ساق بدیسا سپاس جخوا باور که تو دی وینه کی کوتا نیوی خیس کری ام نبیشن خیس شب ارکو خیس کردن ترزیتا داونه تو دی وینه کی شش مره او بکی ام هنرات ببینن بشک پارچه شوی ام ببینن تماشاوان نجابه هفته‌ای اماتن داویا برنامه خو مجارا ما نیگار کیشی بو آنشی ام بیشن رسم حتی هفته یک دی ببینن خیر خوشیده آرامی لگل و به